uzorka 50 ml destilirane vode u koju se dodaje sad ovaj ekstrakcijski reagens N. Ogledno. Zato je promučka minutu dok se ne rastekne. Zatim si doda tih 2 ml tla. Porano. To bi trebalo minutu sad. Minutu, da. Još se to sjeća. Ne, to je djeci jako zanimljivo bilo. Ovo volili su te. Mi smo počeli prvo sa onom Kajfešovom metodom, onom jednostavnom što je isto imao kolorimetrijsku metodu, ali brzo je to nestalo sa tržište. I onda smo tražili i Alen je iskopao, ajde vidi, agromarketing. I onda mi se to svidjelo. Ja sam bio na fakultetu, oni su meni dosta informacija dali. Da, To- to je davno. Aha, kad prije, se aha, to ono da. prije. Sad malo je treba. Kap po kap. Molim? To je sva kemija. Sve sreće pa vino, tako se ne mora. Reagens je nitrikol, može se kasnije dodati na traktor da se skupi malo. Ja ću kako da vam pokažem ovdje, sad vam je ovo zanimljivo. Dobro, to možemo, kad se skupi filtrata, sad možete, To me strašno. možete ne snimati sad. Da vam se film... Insert blank, znači baci se. Provjeti treba stavljati ovako, znači da ovaj dijamant, znači ova orijentacijska oznaka bude okrenuta prema naprijed, samo da je malo više. Znači suho, čisto, uvijek. I kepivo. Da sam ovako sve uhvatim. On će se zadržati u memoriji ovaj rezultat i primijenit će ga na sva kasnija mjerenja dok se ponovno ne odredi sve probu. Znači, ako bismo zaboravili za kali, on bi koristio ovu vrijednost, što ne bi bilo nekako pogreške, jer svoj pravilo za sliku negdje podjednako bistvo. Ovo se ne može negdje dati.
uzorkom. se čeka i trubetu sa uzorkom. Aha. A ovo je bilo Ovo je na slijepu proba. na slijepu. Znači, ovo je bio uzorak. Ono je Prije prije reakcije. da. Znači, prije reakcije. Bitno je da se ne stavlja da slijepu probu uzorka postoje reakcije, nego uvijek prije reakcije. Znači, prije dodavamo za tablete reakcije. Znači uvijek moramo to napraviti. Zato, koliko sam ja shvatio, što zamučenje postoji samo po sebi, pa da se razlika svede na minimum nekakav. Znači, jer si kroz ovaj uzorak neće proći... To je potencijalna greška. 2% će da. 2% svjetlosti neće proći kroz ovako bistri uzorak. I sad kad uređaj ne bi znao koliko sam uzorak uzima, znači je bistar oduzima svjetlosti, on bi to dodao. U konačnom rezultatu bilo bi 2% veći. I sad, što uređaj očekuje? Kad napiše insert blank, Sigurno što znači je očekuje ovaj, sve. probni. Malo. Brzo? Aha, dobro što je. Malo ćemo izbaciti. To je sve preciznost. I ovaj demon Da, mora. i pokret. Dakle, ono što sam ja... Sad ga pokrite. Mora. Ko pečnica, ne? Stavili ste ga i sad dajte mi do znanja da je slijepo groba unutra i da je ono kao... Okej. Kod njih je sve. Sve je okej. Okej, doću u 6. mjesecu. Doći. Poruka je... Dobro. Insert sample. Pači. Znači, ubaci uzorak. Da, samo radimo. I uzorak je ovdje. Isto brisanje. Ne. Primite ga za Aha, čep. za čep. Zato ga je brišeno. Da, Da mu ne smanjite vidljivost, ne? da. Na sebi. I pokrepac. I... To je malo ono za lepe živce. 100 mg na litru. Plan. To je dosta. 100. Da. Ali je dosta. Dosta je. To tvoj uzorak. Moj uzorak. Dobro. Znači, to je... I sad učenici napišu rezultat.